Der boarzek a visgournian e velidet gwell broadel broral. Rake 1050 na oa poarugen e oe kroget un dispargal, set un emgan etre soudarded ur oe hag ur bobl avec distrujain ur Bastille, un toulbar e l'er maoe prisonidi bolidik. Chete ur per zo anavet, mais ur wirionne zo un tam kompliket d'or. Ur Bastille oe un toulbar irok, mais e mis gournian 1050 na oa poarugen ne servijet chemui kal. Boudoue ser d'un epchen al roezet da bar, hag e oe raktreset disfondain un toulbar se a roude 1050 tri a poarugen. Ir hortaz bout distrujet e servijet de rankain trao avet un armé. D'ur boarzek a visgournian e oe kant poarzek soudard a bar, renet jet outrou de lonnet avet diwall d'or ur boultren ranket mat. Mais petra zo roarvezet un de resiseux neuzen. A roude penchetan ur miz e oe bodet assemblez ur ganatet gal avet chanj trao ba roanteller. Yon en doue ur oe loez roezek. A se zo koz en doue laket soudardet e l'air tro dro Paris, chenkaz ma vee trubilio. Yon o doue ur barizionis rak ur soudardet, a deviz reas tiker Paris krouañ ur milis avet enem zifen. Ar l'er bout tapet fuzio ba un avalid, eia un troupelat betet ur Bastille avet goulenn muior a boultren. A chete penoz oe aruet roerkant tridan a tregont dirak ur savadur. Na rainera outrou de lonnet roain ur boultren de e. Fuloret e un dud hag e krogont de benañ jet o fuzio d'or soudardet d'ur Bastille. Hag ur soudardet de reskont, el just. Betech ma voe promettet jet penou braz ur bobl, e ve loket tranchil soudardet a rener ur Bastille ma enem rantont. A santainera outrou de lonnet. Mes ur oer digoret de nor ima di benet ur gwarnour jet tutzo, a lakot ni ben e pen ur gwef. Re se ouie kaout plijad ur melardor. Ur ser prisionat zo bet de heul. A ne oenche prisonidi politik, mais tud dalred en ofen, pe kondanet avet incest. Lo d'aneue vo toulvaret en dro en tronoz. Chete ur per zo warveillet d'ur boarzek a visgournian, drevras. Un darvounman oe beut chemeret a chanjet kal, jet penou braz en dispargal, avet krouañ un aroue politik. Mais deid e oe de vout chen brudet de e a drugere d'un argant. Rak dortu ar l'er bout chemeret ur Bastille, oe a ruet Pierre-François Palois, un dan e pen un ambregerer manson erer. La ka de razion serkant impligiat de zis mantrain ur savadur avet djuerain ur vain. Mes o laka de razeux de chisela d'aneue, avet krouañ Bastillou munut. Jeter pal o djuerain, el e voreno un darvout. Poezuz e oe de on djuerain un istuer vrao, avet djuerain I Bastillou igo. Mais ne oet chet dei de vout fech broadel broral dortu. Urble ar l'air, d'ur boarzek a visgournian 1050 dek a poarugen, e oe be lidet fech d'ur fédération. Ur fecheuz o be greit avet diskoeañ un anier ur bobl, ur ganadet hag ur oe. Losket vo ur fechse a gojte, jet tout ur trubilio vo ur ble a daou de heul. Deide de vout fech broadel broral de vat, d'un rouer a visgournian, 1050 poarugen, idant belli un trede republik. Choazet e bet ur boarzek a visgournian, pandet juir ne oet che ar oe ur Bastille e pchen, mais eux fech ur fédération hag un anier broral. Modral e oe be choazet ur bochat dezio aral a ed un naontek vet kant vet. Idant belli un napoléonistet e veze d'ur boarzek a viz echt. De gant e diger Napoléon chetan. Avet ur roet e veze beurpet de sant ur roe e plas. Hag avet d'un el republik e veze d'ur boar a vizme, peu oe be dilenet un assemblée.